rutahizamu ukomeye cyane w'umunyaburukina faso yamaze kuba agera i Kigali. Ikipe ya APR FC byari bimenyerewe ko idasanzwe igura abakinnyi mu kwezi kwa mbere, ariko ikipe ya APR FC yamaze kuba igeza rutahizamu ukomeye cyane umunyaburukina faso aje gusimbura Mamadusi w'umunyamauritania usanzwe akina ekipe APR FC, aho mu mikino igera ku 9 amaze gukina ekipe ya APR FC nta gitego na kimwe aratsinda usibye ibitego 2 bya penalty afite, nabwo ni ibya penalty. Uyu rutahizamu w'umunyaburukina faso binavugwa ko iwabo muri Burkina Faso ari we rutahizamu ufite ibitego byinshi muri shampiyona ya Burkina Faso. Byemere cyangwa ubyange, ndagusaba gukora subscribe kugira ngo tugendane. Binavugwa ko ikipe APR FC igiye kwirukana abakinnyi benshi cyane bakomeye. Ikipe APR FC kubitiro yaje kuba isezerera abakinnyi bagera kuri 6 baje kunkurikira mu masaha ya mu gitondo, bamaze kubona iyo video, ariko ndaje mbanyuriremo nanone mu kanya gato kari imbere. Nibwo ekipe APR FC imaze kuba ivugisha rutahizamu ukomeye cyane umunyaburukina, kumvikana yuko ashobora kuba yagera i Kigali ku munsi nk'uku kwezi kwa mbere. Bumvikana yuko ikipe ya APR FC kuza mu ikipe ya APR FC ari ukuza gutsinda, ukaza kwigaragaza, ukagaragaza urwego rwawe, aho nyine ukaza utandukanye nabo warusanze. Imana ya ekipe ya APR FC we arakubwira ati uje mu ikipe ya APR FC, ariko hari abo usanze ku mwanya usanzwe ukinaho, hari impamvu tukuguze. Ariko se iyo mpamvu utekereza ko iyo mpamvu ari iyi? Niyo mpamvu ikipe ya APR FC yamaze kuba, niyo mpamvu ekipe ya APR FC yaje kuba izana uyu rutahizamu. Urutahizamu rero biravugwa ko ashobora kuzagera mu gihugu cyo, ashobora kuzasinyira ekipe ya APR FC mu kwezi kwa mbere tariki 27. Aya makuru tuyakesha umunyamakuru ukomeye cyane bamwita Mike Junior, ni umunyamakuru utangaza inkuru za ndani. Ariko hari n'umuyobozi mukuru twavuganye aza kuba adukonfirma, atwemeza yuko aya makuru ariyo, atubwira ko abanyamakuru tutarimo kwibesha, ariko nibyo. Kandi yewe rero njya nkuha amakuru gashaka kuyagira amakuru yapinga, oya aya makuru niyo yizere, ntushake ufate agapapuro wandika ahantu. Ahubwo reka tutaragera kure, reka manze mbacire mu bakinnyi ekipe APR FC yaje kuba isezerera ku ikubitiro. Ntabwo baragenda, ariko ekipe APR FC yamaze kuba ibamenyesha ko itazabakenera muri sezo itaha guhera mu kwezi kwa mbere kuzamura. Harimo abakinnyi biganjemo abanyamahanga. Kubitiro uwasohoye mbere bamwita Apambemo Asongwe. Asongwe yamaze kuba agenda rwose, yamaze kuba asezererwa. Nanone wa kabiri ni umukinnyi bakunze kwita Richmond Lamptey. Lamptey ni umunyagana. Lamptey ntago tuzi icyo yazize, ariko se Lamptey njye nabonye azi umupira, nuko nyine wenda hari ibyo byamwikipe bikanga, ariko Lamptey azi umupira pe. Rutahizamu ukomeye cyane Mamadusi, ikipe ya APR FC yamaze gusinyisha rutahizamu umunyarwanda bamwita Nshuti Innocent. Niyo mpamvu ishaka kuba yasezerera rutahizamu Mamadusi kugira ngo itaba yanagongwa n'umubare w'abanyamahanga, noneho ikaba yamanukana rutahizamu w'umunyaburukina faso kugira ngo azahanganire umwanya na Nshuti Innocent, kugira ngo ekipe ya APR FC ize kuba yaba ari ekipe ikomeye muri round itaha, kugira ngo babe bayifasha gutwara igikombe cya shampiyona, dore ko ekipe ya Rayon Sport muteba wa APR FC ibihe byose ubu ngubu ayoboye ishampiyona y'u Rwanda, ariko Rayon Sport ari ku mwanya wa mbere n'amanota 33, mu gihe APR FC iri ku mwanya wa kabiri n'amanota 25 n'ikirarane kimwe. APR FC ifite ikirarane kimwe cya Musanze FC izakina mu kwezi kwa mbere. Binavugwa ko nanone, reka nkomeze mbabwire abakinnyi bamaze kuba babwirwa ko batazifashishwa, batazakenerwa mu ikipe ya APR FC. Harimo uwo bita Chidiebere Johnson Nobodo, hariho uwo bita Godwin Odibu. Uyu
nguyu yamaze kuba abwirwa ko agomba gutaha iwabo muri Nigeria. Hariho uwo bita Victor Mboma Chukwuemeka, imvune za buri kanya, imvune za buri munsi, kumushyira mu kibuga akaza agahagararamo nk'irobo. Umutoza Darikonovic yavuze ko rwose atazamukenera, ariko nanone hari andi makuru avugwa ko ekipe ya APR FC ishobora kuba yashaka undi mutoza ukomeye cyane, akaba yaza gusimbura uwo bita Darikonovic. Uwo mutoza namaze kuba ngo ku izina rye, uze kukugendana nanjye, uze kumva iyi video paka irangiye. Uwo mutoza nuko nzi ko yigeze kuba yatozaho mu karere hano ka Afurika no mu bihugu twegeranye. Uze kugendana nanjye step by step. Ikipe ya APR FC hari n'undi mukinnyi yari mu biganiro, ugomba kuza agahanganira umwanya na Mugisha Gilbert. Uwo mukinnyi urakeka ari inde? Ba hafi dukomeze kugendana step by step. Ngenda bakunda cyane, ujye ukora subscribe, ahasigaye nanjye ngutiyemo amakuru.